खुरुमजरी येंबिरिबु पुनोकु सरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हुनत तराम नोक्सरी ngasi manung honda khana gadori wafum ase ngasi si blockade si numit marfu ko taret 87 days chapchana bum khare adubu hojik phawda political party marone center ki bjp ki leader sing state unit ki bjp ki leader sing amasung state government ki congress ki leader sing ki hunaba blockade si center na thon bani center na matam chana hindi state na thon bani haibagi hunabagi wafam simati lepa leite ena khanbada karam kanda lepa dono haiba sisu haibada yam lugada wafam mane maramaduna ne ngase impact news su hunaba ngangnaba blockade su lepta banina matang sita khanana base tangai phadana khanana bagi tanja duni ngasi mu hanna logjoga doriba loinan lengsin biriba guest sing de gi yet ithang tang mutapam biriba se kumoksam joy kisan honorable mla thaibun assembly constituency ni aduga spokesperson manipur pradesh congress committee ni ai kisan bu ai taram noksari mata maya guest ahungi mi ai da phambiri base lengsin biriba se khoi gi hemanta ningombani aduga editor huan lampo manipur edition gini ayam hemanta bu sutaram nokchari aduga ai hek yeta thangana phami nijerbi si cs bijoy singh spokesperson manipur pradesh ne bjp manipur pradesh ne taung bijoy sutaram nokchari ai han han base taung bijoy han thamjab ta hek thangnan phami naramni tamo ko number 1 da aina thamjaning base ngarang si reception ki program ngarang si mla congress ki mla ni yorokpa aduga hanagi trinamool congress ki presidency su bjp ti yorok khibagi thorom amada bjp ki leadership na phongdok piram wafam se maroina numini khang matam piu haibani numini khang matam piu cm resign to haibagi indication dani aduga numini sida blockade lotion ge haibani lady bo pham si karai phawba chumba jano kamai ohendori jana numini khak pham thadu kandai se being a bjp spokesperson amone tamodi han tajani madugi pakhum bjp na january gi tang marida national general secretary ram mathopna hindu the exclusive interview ma pbg hoi mana da yam phajana che chang galoina haibigi basi Manipur ga district tare lokto bodona boycott blockade toriba chathaliba punamakse honorable cm Sri Ibobi amadi khoi congress party gi game plan ni moi electoral gain leina bana mana yam sauna exclusively hindu da madugi khoi gi acquisition tawgi aduda khoi national media gi kari gi chanabi matung na de adugum acquisition taraga within che 1 week or so sangdor ga di chummena khoi gi longnei aduda ngarang Sri Himanta Biswa Sharma hairamise blockade che khoi adamai to na state government na sponsor to ba continue to ba instigate to bani haibasi chummena lawr gadi hojik UNC ju district tare lokthokre maning hanbe yapote adu weraga su makhoi de hoji khoi na face saving opportunity ma pibe blockade han to na ba adagi mathang da akhoi hojik lai ba government si UN election code of conduct lokthokbe number moidna development work kare gam to tawiya ba natre adagi matak da Sri Okram Ibobigi sarkar si my life like is only 50 days ada the blockage 85 days suzle masida amaga maya mai suggestion pinai cs me am try to be adu aina haijaning badi 55 days khaki sarkar to dono thabuk to buzu yadra ba si amutang akoi sacrifice to wiraga blockage loibra na akoi yeng basu phaing khali adugi mathakta Hemanta Biswa Sharma han me matang da manangarang khata na palami madu khabar ka yobiraktre asam da jam sathi blockade khara ten nong thang backing da khoi gi nongmi bai ba leiba karbialong area tawgi ba ani humlok tawgi madu da mana rangi space da hadam base asam da khoi blockade ta kana pungmo warning pi moida madu da khoi na karibo blockade che handok tar ga di police action tawrani have da khudak da handok ki be report um lare meba adugu mana na Sumaita na khoi gi tribes missing the blockade to Bihar zum lere me adu no phana last out there maram the blockade se ate state the immediate khoi mi na wad artery sing phun ba yade mata gum immediate from action state at local level adu gi line da high when nei logjai aduga nahan chidi da panel su yang kyan tan hai bi gi khoi gi UNC na hojik nampu yam kan sikhang khang na re se mo khoi ji Congress government maruina Sri Okram Ibobisi anti tribal and yam kana sa sawi chumila le highway na chde mo gise aro kariba ma je salona pr la kre de mo chu e ko jan do pr na adu opportunity ma respectable solution mo is pina ba adu bap dai highway ne lokje okay ojajo kisan da in lakchaning buse maruina ngarang press conference ma da ojajo kisan da thambi buse essential commodities yarlip to buse na koina na UNC ki blockade si sogat bani hai buse kari ground da haibi bano sune ne ojajo kisan da yanan khangjaning sir akoi gi
ngasai UNCC karigi blockade taugi bage haibasi miyamna khangnare makoina blockade tawrisi Manipur government na administrative ki khudong chaba yengaga district tare sembagini masidai da akoina thamjari ba masi BJP na thon bani haibase BJP ga NSN ga hojik tok tawri UNC haibasi akoigi NSN IM gi magi mouthpiece umbrella branch ne si Manipur miyam loina ma khangi haisari NSN gi magi branch amagom ne UNC se aduna thengkhang khudi makta akoi BJP ga UNC ga se adum chapminai masigi matang da aina thamjani se BJP na ngasi phawda clear cut wafum mama district taret sembase BJP na support tawi natraga district taret sembase BJP na oppose tawi wafum thamde machil ari no na ngang le aduga maki chapminari ba maka khongbu rebe UNC na taw thabak se highlight tawna boin honai maram di essential commodities petroleum product airlift fo tawsan gre haibadi hujiki UNC na taw blockade se kalli masigi pose government against tawsi kalli akoi bobos mai pusale sini government UNC force yam kalli si unabani petawrisi aduna rather than masigi pose solve tawna ba party chi punjana bagi mohta akoi na UNC ki tori pose highlight tawna chale UNC NFF NSN IM se punnap tu na chapmina haibasidi ngasi MPCC na haibada na tan Manipur praja yam puna una khangye aduga BJP ga huji talk tawdana yanadana chali haibasisu miyam puna loin khangye framework agreement si leire haiduna 2015 ki August ki tang mari da lokthokra matung da August ki tarik kuntareta Nagaland ki MLA ma'am loina kauraga RN Rabi ga pung mari sukna discussion tawgi se RN Rabi ne masi media phongdok pare loi legre ba but Manipur ki MLA ma'am Manipur ki honorable CM ma'am di kauraga kari ki discuss tawgi dage aduna takpadi NSN ga Bharat Sarkar ga aron mari leine ba madu ki thabak sing du UNC da pangtok anaba hona bada Bharat Sarkar na su nakoi na mateng pangeb se machine thamjari thank you jamung hemanta maroina airlift city center da congress lenge da su state da su congress leiba matam du gi blockade sing da su airlift adum to yauki aduga hojiki haibi river nini khak matam piu nini khak design to pham thadu haibagi indication ni madu di blockade lotion gi haibani laibu afam ni si jamung kamai ubi adu kari afam thamini himanta bisaski ofum si akhoi mama yamna longba awan thok yamna lobu yaba akhoi magi wai di tenjer ga su wai paren kharane na idin lawi ahan bada akhoi lobu yaba pot khara amta ne se nendu si mana harisi akhoi Manipur government ki aibo bina mana lusing ba government sigi thabak haiti haibagi magi karem na bi pot amakak mana adum lai aduga madugi matang dum lai aduga atopa amana akhoi sum yengba kanda madu manung da lenar malen khangde masagi UNC na sangkhe leba khongjang si ma bo ai lohen ge ai losan ge ai targadi force na ge ha pot amane force na ba hojiki film jadi yaro da bo bani na manung da UNC ga muga si ma ga hai tar ko atan na ai adu government central government ko na da ba ma ga mari le na pot ama ai di leibrai na khangal abne di pot se ahum ni ko lais amana namdana force na raga lambi je hangdo halabni namdana force na ba ba se karino hai kanda ngasigi Manipur gi miam haitariko chai naga gi kanu singje mioi singsi misam jingsi masi phu natraga ain gi logi mathang na khogi nongmina kapu haibane ba halu haibane ba to lambi do hanga to halu haibane ba adu gi threat ma khak tawe then atopa amana thosel haitabagi moong amadi adu mana dum hadu tare thosel haitaba haibadu di mai wakhalni khogi ngasagi himanta bisasna loba magi kanu da samkhar da so dum chumba dum yaena khali adu gi da khoi kasu thonon comment leite ba luridi akhoi yengai si ngasagi airlift tawre natraga lambi da bulae lambi da pochai punna ba security mayam ma thajan bagi mahutta UNC sida noi kari no tawri se haiba pona ma sigi posi losalu kai no losalu ne ha moi haibia pota haidi se kari no sinida aina khangi mayam sun khangbiram gani ngasai UNC si ngasai ta mang no haibi gre kanagi no hai kanda United Naga Council liba si innocent IM gi damakta moiga yam kan naksan na ba mari lena ba adugum lup amane se khoi dum khangi loi madum
moina haiba dum tane na khali masi tam to pone na khali aduna ngasagi kanona su chief minister okai bobina su mangna phodo ki balegre khogi kanona rajnath na hairak pada khogi man hagi bada ojiki economic blockade sigi wari sana ba yarna ba mataw ba yarna ba lo samba yarna ba kari kari no khari yengoina muibhana haire na ma pot am khak thang bam yawgi ba madu samba lan ba de khoi khangde aduna ngasagi innocent I am da aduga manung da paw phongnable leragadi paw phongnable su leini aren rabi leini aduga di muina innocent I am da kari haiba gi haipor am lai then atopa mana akhoi gi miam se yam gware si nakayam senge aduna bu yam kan ba decision am lorok na manipur gi suda ngasi phawada ngasagi central government lori bad kano gi magi ware mai tar ko nakal amagi na tabada mana khogi senior over minister mayam toraga phambiraga manipur gi madana khanarakpa den atopa home ministry gi magi team amaga tor khanarakpa gi pot am lakpa sa mamang da mukta yaudri na khalle masi mikhal mayagi oidora na daga na khogi bjp gi government sina manipur gi damakta akhana ming khara sange na khoina loba yai na sudun panba yai atobada di laureiba mogi kano se mai khongthang se madugi mahidi ojik sa phangdabasi adurgadi muina khanari podo kari kanam legisenda akoina hainingi yarlip tawba haibase mana yarlip tawna kayam kuin yarlip tawduna sini akoi mathau ta posi yarlip ti haudi hore na hana hore mi humni mane sure hore ba ado thau pi di hoje phawa petroleum production phangde ado auto service chen desini jo auto service leite no je ngarang su chen den han su chen de si lambi kano sida khoi gi lilung mai kai si chen de thau pi di na chen de ne ba thau pi bangam de paumi sing uje khoi gi matam ge khaga chum ga mena khaga allocation torga thoga piri sine ba anu tangai pada problem khara si yalip to bosi mateng pang banin na lorga su khwaida gi maru oi badi national highway se hangdok pi matang du ne ba aduna honorable high court na piri ba decision je ngarang pigi ba warep se aduna sina taidi ngarang piri ba yathang sina taidi sigi blockade ki matang se masida manipur government su maral lai then central government su maral lai central government su mana CBI marala masikar maral sindaga su sita wena mayam tai se central government ki maral leram dragadi masi ai kanona high court na kaim to order piram moena ai thamjage thank you oja bijoy tong bijoy election ningu se hojiki oja jo kisana haibi bada BJP ki stand se gi matang sini maru na clear oi singarang su palli hojik su dum panbi madudi state ki election management ki khoi ki convener ori bi ba hana gi BJP ki president TH Chawbuna thambi bo phum se 7 district creation se endorse to have ni yaning have gi phum phum do khre adu at the same time BJP ki hujiki ona di lone MLA have tai honorable MLA bisojin na thamba se district creation jina mara modakan da blockade thon bani have gi comment ani sini leiriba ani seida comment ani makse amana babu contradict to wi chamam nei adu chap chana BJP ki stand se lady issues the kari no have ni tamu bija BJP am clear cut stand chi kenoni district taret semak pasi khoi purely administrative convenience ki na hire the we welcome it badu lamji da chahi tra manga administration taruktaba CM na administrative convenience palak pasi di bible quoting devil quoting the bible itu sa manaiba district taret sembra matung da December tang dipan de hujibro chathar ise district taret sembagi अखोई करी कन्वीनियंस लाई न खोली न दोन चंग समझ करीम त उदेबा उदर कान दि अखोई न खंगे मासी पॉलिटिकल माइलेज लौन ब दबने देन इट इज बैड हाइबा दाबा ngасai न पंजाबा रामाधव की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो मान पल्लेबा डिस्ट्रिक्ट तरत से अखोई की पॉलिटिकल कन्वीनियंस की न सेमगा इट इज रदर पॉलिटिकल माइलेज लौन ब ओइरमे अदुगिस मथक्ता अदुग सांगना सीएम ओइरबा म्यू एमना लाइनरिबा सिचुएशन द डिस्ट्रिक्ट तरे से सेम कांदा करी पॉलिटिकल फॉल आउट लाकनी ना खंगौ दबसे सी मागी मनुंग अल्टेरियर मोटिव अम लय सी माना मागी उसकी कन पल्ली अदुगिसु मथक्ता अखोना ब्लॉकेट लाकनी डिस्ट्रिक्ट से क्रिएट तर द यूएन सी ना ब्लॉकेट तौदनी द हान लॉकते टोटल शटडाउन काय मतम सांग ना वार्निंग पीबो अदुगा तौर इजदी अखोई ओखलुल अटैक तगी होरगा मदम दे ngasi discussion द पुछन जररगो पुनमक से अखोई बीजेपी गोइना अखोई जुदम थिजन खजन मी याम लै लोइनमक से इबो की परफॉर्मेंस अमदी डेवलपमेंट करी की दा बेस तौरगा दी इलेक्शन द सुका करोरिन खलपदगी अखोई की एजेंडा डाइवर्ट तौरगा मियाम की असाव बजे पोलराइज तब हैतारे एंटी नगा होनबा नगा सिंग दा अखोई की खुद याम कन थाब मानबा अदुगा मैते की पोसे खर फंगदा बने जी याम क्लियर केनोनी अदगा मासी डिस्कशन से सिदा खंदे खबर तकने वेरियस फोरम दा 85 डेज खाना दना लायबा होजि बुक द प्रजा सिंह से मसागी ओन केनोम दि लेजरमनी अदगा पौमी सिंह अदगा कोई पॉलिटिकल पार्टी की म्यूजिक मासिदा कोई सेम टॉपिक दा हंदन खाना दना लायसे
masa idi redundant way na khale aduga anything hek tar ko matam da blockade ka NSNI ang ba samjan daga NSNI ga BJP yung samjan le masi samjan ba ju very unfortunate NSNI ang ga central government ga kadi gino da framework agreement 15 August da soi taro matung da honorable CM Sri Ibobi masamang na August ki tang tere 2015 Times of India ki page number 1 da man hai gi ba kari gino akhoi Manipur ki integrity kai be question ji karim da yaug dre ma hai gi bane khabar do di biyo adaga hojing na Manipur kai be abi khudong thiba lein hari is keno is not political mileage adaga mathak ta akhoi BJP ki adi governor ka ma hai loi tok to si notice the quite tallest Congress leader hoje putu lai ja idi AC Jamir ne khali mahak na August ki tang kano da trom doida arsu Times India ni page 7 chida mana hagi bje from now on akhoi greater Nagaland ni question je discussion da yaroi aduga sovereignty question yaroi ani sin framework we dineba sin framework ga framework manung gi di akhoi nitty gritty hai lagi dreba aisak sonu hai da adi makoi gi sifai ka kano pini employment pini kamai rehabilitate tawni aduga macha masu me yandri yam clear cut ha ga da hojik se every discussion da ga Parliament is a haidok taba akhoi na su khang da lot na thamiba framework agreement ji tawreba adu hojiki 15 August ki matung tar da machin chat pe aba se governor BJP ne harji phare Jamir amadi Sri Ibobi na haigi base sin living proof neba Ibobi ji double standard way aduga district chairman matang so ikam ta haiji district chairman ta kanda Sri Ibobi na haigi base city state subject center ne yak ke PR he Chosanpur ki dead body mapan ki matang so center ki kano ne home secretary la kanda don't interfere state subject hai aduga blockade hang to matang dana state subject ne constitution na idle le ro pose si center ta sli kari no this is questionable way aba aduga har kani national highway da national ma pallabni na akhoi gi center ta bom thai mi bu lan misal to bi no ba national highway after national policy development funding si khakne ba aduga ma ki security ki national highway amendment act ki makha tarak ko state authorized ta we ba aduga na hanju akhoi gi congress spokesman si pam ga da half truth tang khai dang paraga makai mi param deba kari gino moi political mileage lo ri tro masi akhoi gi soina matam ka ba debate discussion ta ba pungani mi ta chesang putno wari sana seba adu di opportunity phangdi blockade tore praja ware center ta tasile magi responsibility thwe hoji election me ada yam sing har da tawribo situation da PR thamba ya bani adu akhoi state BJP ne madu gi against le kari gino akhoi vote car je por je akhoi on issue da akhoi issue di kano good governance and development so the kaning akhoi na sonja dana center ne PR thamba ka gni ni kai tung da akhoi history di haning de Okay, thank you. Uja education hujik lai simbaru ina district creation du ki chap chaba kharabudi tawgiba kuidri aduga taseng na madu ki chap chaba administrative convenience tu yengen khalamagadi hana tormasu yabani haibi wafomala thole hujik se aduga district creation say only for political mileage ni haibista congress spokesperson na moina kamai defend to winning hujik tam hujik akoina thamjeni se hujik su BJP ki spokesperson na hairisi clear cut koi gi district creation se koi BJP na support tawi tawdi swang hai da asi phabadi pai adu issue ramadom na samai hai masi pai pat akoi hujik se BJP na clear cut stand ama district tare semba se masi election me ya oigera oirora Manipur praja gi matakta ngasi sadel se tariba kuki gi demakta nungba da none da tariba naga sing gi demakta jiri da tariba maitai sing gi demakta makoi apam ban hai se masi Manipur praja na khange Congress da Manipur praja gi yai phana ba thaba ama magi during magi tenure da taw matam da election me ya oiba oi tabai wafam leite anytime magi laiba tenure si da masi praja gi apam basi taw da karim karim leite Manipur praja gi apam ba taw da Lalo group amagi India dagi tona tani haiba Lalo group amagi magi atugumba umbrella branch amda thing badudi akoina India gi separatist group abana na instigate tawbane na khoni am lumdan lawte hujik tawriba blockade wari sisu kari no ida Lalo lupsingna national highway 2 da lairiba nagar perception nampuda masina koi thingadabani natrabadi na koi smai tawrena atam na thing aduga masdai da koine BJP ki involvement lei hai city NPF se NSNIM ga chamin adaba party ni neutral party ne na BJP na phone lok thopio aduga NPF aiba
मिपुम खुदिमंगना मियाम खुदिमंगना NSM की न थादोक पर स्पॉन्सर ने ना खंगना रबा NPFC का BJP के समीने है मसी की लेंग रबर प्रमाण दी करिंग होइदा नेदा की नान हायरमिबा श्री हेमंत पिका सरमन कन्वेनर होइबा असुगुंबा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस सिगी नेदा की पार्ट अमने NPFC सु अदुगा नागालैंड चमिना दबि वफम नत्रबला मणिपुर लेब मणिपुर की BJP से इंडोर्स तवी मदुगी साखी प्रमाण करिनो तमिलनाडु की ATC सेंबदा NPF न चेयरमैन ओय BJP ना वाइस चेयरमैन ओय मणिपुर दसु NPF का BJP के समिने अदुना इफोंग फोंगना BJP NPF को समिने बसे मसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना कांग्रेस के साइट के हाइबन तेबो मणिपुर म्याम खुदिमंगना NPF से कानानु खंगे लोइना मखंगी आंगांग छोंगी अनजु खंगी NPF हाइबसे अखोई की NSN स्पॉन्सर तौब पार्टी ने से लोइन खंगे मधुका फोंग न चनी मणिपुर BJP से कमाई तौदन NSN ग मरी लेना रोइदो अदुना मणिपुर की BJP पार्टी ना इलेक्शन फाइट तौरगा तोरा तुनी से मुखै खंगे मनमदी मणिपुर की पब्लिक की इंटरेस्ट ता BJP ने तौते सुमना तकी खुलाई पाइबा ग्रुप लालो लुम की इंटरेस्ट थबक तौवे मणिपुर की लाख मयाम नागा मयाम कुकी मयाम मितै मयाम तारिब पिसिगी एगेंस्ट सतरी UNC छे सिदो ना कोइना ना सपोर्ट तोक्सले ले मकोइने PR थपा मेबगी इसेंग सेंग साखी तारीख अहुमदा अकोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द होम मिनिस्ट्री लगी मणिपुर की सिचुएशन फते अहेन बस सिक्योरिटी पीबसु ngमोय इलेक्शन डिफर तौना फगदी ने इरमबिदो इलेक्शन डिफर तौबदी कंपलसरी PR ला हनगे हबने PR ला अबम मतमदा BJP ना पामिबा सेंट्रल गवर्नमेंट पालेबा BJP ना पामिबा मणिपुर प्रधान की म्याम ने पामदबा लाललु अमना मणिपुर थुगाइबा पामबा लाललु अमना के अनिंगबुर थुंगनगी गाइबने ngasai ni kak pi waise श्री मी हेमंत गुप्पिजासमन नि तौदिस कईनोबा डिस्ट्रिक्ट तरे से हंदो इन लाउथोक पिदोइरा अदना त्रगना अखोइगी पार्ट ऑफ द कैनो से मोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव माइ कैनो से यारे लाउथोक किदोइबो मदु BJP क्रैक लाउथोक पिओबा अखोइ लेबाक मियाम गिनि अफबनि हारगदि फोंना सजेशन तो पिओबा अफब ओरगदि BJP गवर्नमेंट अखोइ फम थाथोक सके कांग्रेस गवर्नमेंट अखोइ फम थाथोक सके BJP ने क्रैक फोन पिओ अखोइ नि तौदोइ सिनी अखोइ हाइब्रो अखोइ ताकपिओ Thank you. Yang hemen ta ini laksan ning bose district creation se ngasai ki khara hathu ba aduga ngasai ki matam loishalakpa tenure loishalakpa gi aduna maram oigadra haibadu gi maram dumudi mayam gi motsing tongan phungdok nabiri madu district creation gi main objective administrative convenience haibagi manglan dumudi phangal mangamdre haibista yamung kari opum tammi ai point ani khara thamjage hoi masi ki si congress ki natragana BJP की सोगप सोगत सुन नतबदा अखोइना मतम कयागी ममांगदगी हौना मणिपुर की ngमखै अपुनबगी सक्तम हाइतारेको अपुनबगी सक्तम अखोइगी ngमखै से मसी काहिन कायब यारोय हेबसी मणिपुर मियाम पुनमकी खोलाव ओइना लाइ खोलावसी कनाना थुगाय खोलावसी सिंगद लैबा ऑर्गेनाइजेशन खरना अखोइगी मसी थुगाय अखोइगी तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमा सेमगनी अदुगा अखोइ नागालैंड कनोमा साउथ नागालैंड सेमगनी है पोट अमा लाइ साउथ नागालैंड अखोइगी मणिपुर की ngमखै थुगायरगा अतोप लम अमा सेमगनी हाइना डिमांड तौरिङै मनंगसिदा अदुगी डिमांड दुबु फंगन्दनबा होनबा खोंथांग अमा थबम लखलकपसिदी इलेक्शन मया ओइगे ओइरोइतो अखोइ अदुदी आइंगोदनिको आइदी छगोचै आइगे छगोचै हेबदी मणिपुर से अपुनब मणिपुर माइबसे कायब सुयारोय मसी मणिपुर से तांखुल की सुनी माउ की सुनी मराम की सुनी मैतै की सुनी अदगा पांगल की सुनी कुकी की सुने अखोइ मयाम की ने अदबु अखोइ पुनमकी मयाम सिगी नतबा वखलवन अम चेनम कांगबुना मणिपुर थुगायनब होने सि ngसागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग पनब पोट अम लई एनएसन आईएम गा डिमांड मरुइना बापु ओइना डिमांड तौरिबा एनएसन आईएम से एनएसन आईएम सिना मसी पोसि डिमांड तौलाइने देन अदे यूएन सिना मदुइ पोतो एजेंडा दु पूरा सलिनेब अनि समिनरिनेब सिगी पोर्सिमा मदुई मतंगददी आइदी इलेक्शन मया वगेरा ओइरोइरा मदुगी मही यामदना थब अमा लखटपति आइदी यामना फैयेना खलि आइ मोननी देन अतोपा मना करिगुंबा अखोइगी माना डेवलपमेंट वाकता वा अखोइगी कनोगी अखोइगी थबकी वखम सुननतबदा इबोबिना सिमसा अखोन इबोबिना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लुसिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट सिना मागी नेना अखोइगी कुकी भोट सिंगसि फंगनि हाइतारगदी यामना कन्ना थवाय याउना सेलमिसि नेमसा कगेने कई तक मार BJP संगे डिस्ट्रिक्ट लौरे मोइना अदुग माना BJP संगे करीगिनो देन भारतीय कमाई संगिनो
ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯅꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯐꯣꯜꯗꯨꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯐꯪꯅꯕꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯒꯦ Okay, thank you. Ai tamo video laksabse break ki matung doi laksab tai tamo. Commercial break amagi matung de impact news ki Manung Hutna yengbi ba punam ke famda thuna puduna laksake impact news miyeng taduna lebiu. Please visit Project Patterns, Nomaibu, near Kushumarpa. Yumanung ge application ki mapung phaba solution piriba Durasign G6 siznabiyu. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di Yumanung ge matsung mapan ge application ki khwaidagi yangba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yunga mai kai install toba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Makati. Healthy and delicious bread from Likla Bakery. Break ki matung de yengbi ba punamak pu amuk kana taram nokchari. Amarom da general public ki onadi yam nungai ta bajani madudi ngasi se 87 numit marfu taret chap chana sori economic blockade on both national highways se. When the whole country is celebrating 68 Republic Day, the people of Manipur are suffering 87 days of economic blockade. Yam nungai ta bajani. Tamo jo election ning se maroi na hujik se neda Northeast Democratic Alliance ki ngarangsu convener oiba akhoi Assam gi minister na wafung khasu thambirami aduga neda state the NPFC in Manipur gi contact thasi chapmi naro have gi wafum mamsu dum han de le aduga oi oja jogishan thambire ibo wafum sing se sum pusanjara akanda pre poll and post poll gi matang daga di swai se chapmi nada base kyam clear oiba jano aduga BJP ki chap chaba state ki oina context stand se kari goi doino haibu khitang tamoi saiti kanjani marugi de mamang da yam tin sing do da Manipur da NPF ka BJP ga anywhere su chu min roi da handa gi election gi wena zo khoi alliance nu habi jabi kan telekte akhoi honorable MLA ingo joy kitchen hai ki statement yam phajai but this political statement ngak tani kari gi noida akhoi gi subaina public domain da facts and figure da based on akhoi gi Manipur gi chingi problem la kan NSN na samjana ra ko che masi facts imagination da roi chat ba ba na ki ba adu wer ga de gan da hai jage ngasi heta phone ha ge Manipur gi MLA maya ma minister be me ma moina vote kan ho da Manipur gi UG group support bari tawi but akhoi na facts and figure khangdam ni na loina khang ba chum mamni se khang ba mase koi nong da mention tau de ba aduga India government was our world gi for largest military and economic power wherever laibak na NSN I am the government gi state ka center gi
problem oigedabasi NSN I am the luktharaga noi mateng pangbiu kan haibum tokro aruga kari de yumpham oidene da khoi de constitution da yumpham oigedabneba similarly jare akhoi sinatabada Manipur kai gini aise Manipur kai ro isiri bo bin mamang da high grade se framework agreement san ai panjagreba aro Manipur kai gi bogi se masi election ko ningi 1995 gi election me da issue laitaba party ne hek sineba Manipur kai dore na am kila khoi kanjen 1995 de MPP ni sinei adu mu da mathang khoi federal party DRPP Manipur kai dore ka horga kai de Manipur su kai roi maram di Manipur kai dore demand je fizogi NNC gi matam dagi independent founding 1946 gi February digi demand taw lakone ba moi naga independence natraga next mo na greater Nagaland taw lakanda 1975 gi Shillong Accord taw kan ju cha manan framework agreement sign taraga constitution respect taw dabne aduga greater Nagaland ni question je taraga sign tar Shillong Accord solution green ne yang raba Nagala lo maya ma hoji Nagara jemen same ne aduga cha manana handak su framework agreement da mui ba ma samna soi taw gre akhoi gi Nagaland gi territory chok tok pa yaroi constitution respect taw ne ai ba document science da akhoi na thajdraga Manipur kai dore na tawriyo bogi ji kari trick no ba in hangi adagi next da mo akhoi mai te sa sing lo khangdra wa haigane ba Sri Amit Shah na 14 September da Manipur da lam kanda mapan kai habda kak jing da akhoi Manipur gi lam inchi ma kai ro hai kanda madu hek na mitu da panelist me Amit Shah na Manipur kya nushidi no ada ta hore ba sidi nuksidi bi question na te doctrine of stropedonum level law ma masigi law si makada government pariba central government sigi party BJP gi national president asmaina law thomaga ngak ta base masi legal action da khotpe he can be punished for that similar thing happened to Srimati Sonia Gandhi mamangi kanogi UPA 1 loirpa atunda vote kom gana Srimati Sonia Gandhi na Telangana state pigin yakhan ibu come to power na law thoba moina tiap tar thamoba khabar cutting le hoba UPA 2 loiram da ganda tawduna lakpatigi Telangana demand committee na Sonia Gandhi the legal notice tharak baneba madam we are going to take a legal action nangi promise kit tawdradi as per doctrine of stopper adamana harakanda mogi top leader jail changba yaba kari jail di changna di hai mase ado structure pine hai adu mo question lakune na kojak the fact and the Telangana kana state tha on pitho omaneba Andhra Pradesh su jana de amara su jana de friction yam lagi adu gi result kamai tawi vote haidu okanda Congress vote phangde moina piramaga su moi khange Congress ki thogjala phangmante it is as per our demand madugi are BJP ju vote phangde kagina BJP ki thogjala phangbo jna teba people knows adu sungai kare da ba keno sidi da lalho masam na naga gi activist kharana South Nagaland adu da kaina panglaw da lor khoi sai da pangi da ki ri kari gino hojik le Manipur Naga Singh ji relation with Nagaland ying biobo Hornbill Festival da Manipur Naga Singh store ta hangde handang mau kai ten kain lakre da how they are treated in Nagaland hai do masana khangam the eva adu Manipur da under development laitaba laiba adagi makhoi ji mirai bire na khanba complex and ba state government na mirai ba moidna te akhoi praja saida mi masire body loroi JC lambi thingiba administration phajana lairaga si umem thok driver adu ne nga sai ma ko thai ji gi do akhoi iwo joy ke sinu ja haibi gi ba district tare cheme matang da akhoi clear stain laite aino ji haijo clear stain masi administrative convenience ki wena thamoi sing na taroga di we supported not that the political mileage low we can no sum uraga di we don't support it adu ai personal view na I can ta hige jiri bangi problem kangpo pigi the coaching is high. Maruina Jiribang with them genuine demand people Kangpu so Kitang reorganize the Roga, Langon area, Karikara Kangpu, the auction, but they are century. Sigi district demarcation, Hunjaningi, Aramakatana district, Marie Polapter, they must be logic, knowledge that I level, understand. Okay, thank you. Education, Maruina leaders center ki toll leaders sing habitai any congress ki वगैरह BJP ki वगैरह अंजन parliament the Manipur ki territorial integrity si amata solo amata kaheloi karigumba any condition the compromise to we se dum panla abo homne adu hojik se Maruina chief minister masana su dum appeal tori madudi in case prime minister Narendra Modi Manipur da campaign ki damakta lagadi framework ki matang se khara hena sengdong na thambira mo haibi wafam si kan hojik thammi jaju khindai lakchaning base framework agreement sida still congress ta
any kind of apprehension yam phau bujala natra kari orak pa yai ka haibagi kari expectation lebi huji state congress ta sir asko ing sai thamjening se hoi BJP gi national president na koi gi boundary kan ba yar na law kre chumi huji BJP gi wangang lo oi biriba na su phongdok pi gre akoi kari gumba hiram amatada kari gumba phibom amatada BJP gi NPF ka chamin roi pre or boss kari bo ko chamin roi fake ta ngang na se phum tham gre ai nga sai tham jagre fake ta BJP na aran bo wafam ngangi panjada chin na ma tawi thabak na ma tawi maramdi proof with fake tani hajiri se Manipur da Tamenglong da ADC sembang ngam da pakanda NPF ka BJP ka pullaga seme NPF na chairman oi BJP na vice chairman oi ka pullaga sabinari sidai da BJP na aran bangangi si Manipur me am da minam me si ure akoi state si da BJP NPF ka sabinari Tamenglong da adui ta di BJP na NPF ka samina de NSN ki branch NPF ka samina de ka Manipur isagi state ki Tamilnadu da punna samina si kai no madugi BJP ansar se kai no aduna Manipur mayam da aran ba sum nganga banina Amit Shah na so koi integrity kan no se kailo heraga framework agreement se adu itadi kailo heraga di framework agreement si am transparent hoina Manipur praja mayam da koi le framework agreement si sini Manipur le be CSO organization mayam pulap yorga koi khamin ri se sini Nagaland ge MLA mayam ko ra khamin da na Manipur ge MLA mayam ko koi sini open discussion to kari kai ke 2015 की अगस्त की तांगमरी दे हुजिक पौबा मणिपुर काहेलोय ना थमगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लोसन में मरम करिनो बीजेपी गवर्नमेंट अमा ngasi पौबा मणिपुर लाखिद्री बीजेपी गवर्नमेंट अमा लाहलगा सेंटर दसु बीजेपी लेबा स्टेट दसु बीजेपी लेकांदा लालो लुक्तु की अपाम बसे नंपुदा थुंगन गेद्राइसे कांग्रेस तन मणिपुर पजा खुदिम उन मसे चिंगनै ओइगने बे ओफम सुलेबो मनमदी बीजेपी न ngang bo pomga doktor ko thapuk manate huji Manipur da NPF ka gi na sponsor ro thado iba NPF ki mapan organization political organization NPF ka BJP ka phongna punna district amara sasan to ho grabane masi Manipur maya praja mayam na kamai tawdra masi BJP ta thaja tuino sine in thamjeri okay tamo ai taseng budi tamo hoi tamo hemata da chatken khanjaram bane do hujik hangai se maroina NPFC in context Manipur context si BJP NPFC sabinaro habane du Manipur huji ki oina Tamenglong gi ADC da semba kanda NPF su BJP su anipurna sabine habane masi kamai singtok pi do ai madugi matang da sabinari pray sabinari ko adugi matung da khoi handa gi election si context da sungcha sabinaro habane ada dai kanon nang thamja hoge matang chance bibiring da double standard yam thi oiba honorable khoi MLA Sri Bobisi double standard kyam sathinu oige da blocking matang da blockage tangwan da gi hobune November gi mana tang drama thoi da union home ministry thimi iran me akhoi gi district centering da si disi le jare mana chi disi de yauri si akhoi gi district tare haide district sem ko pa ko stakeholder me am discuss tawdana karim ta tawroina union home minister of BJP oisino congress oisino any party oisino adu ya misleading chi thimi iran mi karigino adaga mana chi disi gi context the last parada ma yauri si blockade handopio na honorable union home minister na UN the high way si state craft ta leba nga ko niam na chana ba yabu wara akoi lekai da kai thena pangang na makalam ne ada CM mo na si chana ba yabu wala next mana yam chatin oida ba ani nga me ba mana Rajnath ji unaru ye mo da Rajnath na re ibo bisi kachina magi meeting da high green akhoi gi district tare chem do roll back ta aduga UNC da kenone blockade hando high rege chungthai thasdre kiran disease laga su chengdo mena adagi mana magi purpose sub tawre na khal kanda gaidon kamai ga kari kamai hidaga Stephen lamga ga thadok nga kanda center na high in toction bam yogi ba madu ma misleading oi ba adada Chosanpur ki dead body ki matang da mana try to singo dead body mapal remi Chosanpur si the board ko machan andai kan injalaga mapan su body do family do hurala likai gino moya songi Chosanpur ai hai binte Chosanpur ka mun chengdorina ibo bise does politics over dead bodies ida ada just say 3 times by the 4 time by bise to ka to likre sidi da go dirty politics are pada mayam halan bagi kano do silis kari da ba si ji ting bi do pa kom bibiu ne se
Okay, tamo. Ai si hana su tamo thengdi thengna. thengna ga mayam na si khana ka mamang nai tamo su su si dam thengna greba Hoi hoi. si hai kan stakeholder hai bani aduni adani sin haijin adum chakreba leba amagi chief minister amana leba sigi inen sigma misleading chithi yabra sima book to ba yaroidra adagi atopam na manipur kai matang yam ngangna kre manipur gi ngasagi amisana hairamba framework agreement gi framework te yoriba masida kai ro he 100% thadre next manipur gi special status sam laiba merger agreement akhone india da merge to bukan da Manipur gi territorial integrity kai haire si huju ki leiriba ngasai gi framework sta su yaw bro taw yaw framework yaw akhoi constitution framework tamo ubire ai ubu do khabar da foi myam sidi ai sa hajer jamir na hage ba akhoi manipur magi cm na hari sidi simon urga hairi natro adaga prasada kari gi misleading to birino kari gi halino 15 ya ga sa sign tong framework sta framework di agreement ani khak sign to no bani Okay. adugi manung da makoi gi sifai kyam regiment kyam link kani thabuk ya pini pham kari wani aduna integrity to bune ba masi akhoi na maithai maja sing tabi di sing so ena yam khan janing mam laye masi totally bhab tabi ge di 1975 ki Shillong Accord November sign tong gi base Hai. masi kamai tong na la ino masi tong no one of the India government na chana gi ba satang game mayama fizo sondan ba ma to hanba faction tan ba aduna moi manungi problem ko intelligence yam yawe masi kop na 1946 tagi par ga 75 fogi conclusion je masi pare de o si were na akhoi gi handaki 2015 gi framework agreement yawi like hang o citizen history is repeating itself Okay. thang sing badi muiba na lusing ba NSN IM dagi di fizo matam gi naga hostile khang da thina powerful be he Hoi. thina organized ho Hoi. popular support phange khulai ju hena sophisticated bai relatively matun India army 3 no 3 pairing matam ne gari leite lambi semde but India gi khoi gi sigma game mayam jina fizo se breakdown torga negotiating table la porkin melba Thank you tamo. so khoi gi framework agreement 2015 sign to kan da NSN gi muiba je weakest point le kan da ne ba khablang na pisok di work out togre sifa embush tore changchil par mamung na mai sifa chama hatwe chama hena adagi somle su jajat gi faction program in detail panjaroi ko tawka Madugi matang no tamo. muiba su upai le kan da sign tori ngai sida Hoi. magi weakest point na sign tori da khoi ma mu kari gi pop up togune ma importance to UNC blockade resolution view kana rajna singh hai do muiba na resolution mini khan bro bargain tor kane ba Thank you. adu CPU okul da khoi adu me am no manipur people da yabra Okay, tamo. Thank you tamo. Matam chu loisalak ne tamo ro wi adi. Okay, Yang yeah, ne loisalak pasida yang wing lak chaning base maroina. Hujik se blockade ki chumla kan da blockade loisan basini mayam sum yeng biri ba aduga khoi khanna jari ba kanguna su blockade se kamai loi ga dagi ai loi da baduna mane adu loi bagi wahang amdi dum hang bai tare. Ado yang wing lak chaning base hujik se army ki ship se anda ki anova bipin raw sipai tingi da Dalbir Singh Swak na laying it so mung lakre. Madu Thudona media the Kay Kangan media unaba interaction git and Pangde. Sika Samanana, Narangi Karigi, Bijis Samani Unaba Kona but came Pangde. Yes, Adubu ground, the ground situation I assessment the Loromia in Kaledua, Naranga Palaiba, Nomini Matampiu Palaiba, Adagi Ada Mamanga Unaki the Rajna Naga, Tawam Topa. Constitutional obligation karadi to wom to ikai na sum phong torok po sing si sum nak sum yeng bukan observe torok po kanda PRC somehow lak pagi mami matabra natragana economic blockade ki solution se PRC ngak tang hauro price yamung idloirak pada yamung kumbib tayam sarat mamang da hari mayam do yamna khogi debatable oiba wa yam yauhi matam di leite ya khoi yena bai wa na ta bada yam yauhre ado adom da ai chatlaroi khoina naina do si khoi still manipur gi territorial boundary se khoi ngak pangam gadra haiba question amadi hojik su arise tawar gale madu gi do masagi prime minister dr manmohan no khoi narendra modi na manipur gi miam da manipur gi territorial integrity aina government hek pai ngai aina BJP de hek lering gai kahel loi en man haiba sema even mito piban mito madai thazage aduma madubok natringai di manipur gi kano territorial integrity matang se mai doubt le okay madu de haibi nai tawo ai bijage aduma lei adegi number 2 da akhoi economic blockade se economic blockade si manipur gi miam si wahlaga satrangi podong na rajniti gi politics si po kang le BJP su kang de habi aponte yam phajana kang ajani ngasai gi keno na himanta bisasna haiba wadu wakai ni yam wakai ni khali
mana taseng na Manipur bu nuksibo orgadi kanuki logi mayo to sathaba economic blockade na mayam na haire Assam dagi poram ta Nagaland da pusaloi noi nungai pri yong haiba ke doi adudi ngambra adudi kari ngamdage sinida BJP government lei ne ba da Manipur myang ge awa basi ka da noi sun nungai ba ma yong nungai pri yong smai to sin nungai pri yong noi to ya da bina na mo isu kai no kha torga kanum tor padi kari kai adu poram lei ba aduna aina last laksening ise sara akhui economic blockade haiba se akhui miyam siam warabani na tahorabani na Manipur government ta central government na kari kari to honinge number am da habiyo 1 2 3 4 ngara high court na mayam pi hidra high court na pi hid mai tong na pi biro aduga Manipur government de kuthanga le khoi upai letre na just PR thama jo khoi uksarage na moidi lerebani hojeti ado PR thama ngamdabagi wane PR thama ngamdabagi wane bojita ado Manipur gi miyam di khoi gi economic blockade si anyhow kohon biro sektene aduga Manipur government na moidi upai letre pambai letre ojik magi letre central government na piraiba instruction ganogi security force mi toraga ojik national highway 37 di hangi dro jikti sidi hangi ba songi hangam de mi si mina yaw ne hang di ne aduna ngasai central government na ahoi ani je state government ka ngasai kano si prime minister Narendra Modi na haibane India gi seminsa singji team India na haye seminsa khudimak singji team India ki part ama leraga seminsa si cover kanda seminsa nang smai to sima to biu smai to waro sinam ta proxy si to si point jina am ta thau on thoroina hairaga di potu phai adu makta launar ga masa me amna launar ga leibasi ai nuaiti aduna seminsa so do mangai magi responsibility ni habsidi yamna nakhai senge masagi law and order ga mari lena mina khogi tamo bijoin hire so adum khangi ado magi level la lan gra baneba adai ngasagi minister da CM irami wari sabiyo na habi matang do sim minister ga UNC ga wari sana je sibu government wari sana je sibu government city khoi wari sana roi legra baneba moi si mawa log di haram neba moi ga se moi gi lenga ki makha da leru na sakhraba pot maneba wari sana ro ha pot ma legra baneba aduna isam samna harabada central government initiative biyo thembiyo na haibo eram gane thamjage aduga poti akhoi gi se central government ka state government ka ani semtang leng corner sapiyo Manipur miyam si ware sektane in hygiene ngis thank you oja education hujiki ai tentang na thambip tai madudi state sarkar gi dik chaigi PR oina pamob jani aduga taseng na masigi solution se taseng badi state level state ki oiba kanu dugi limit to high limit to cross already to gre aduga state su PR pamob ni haisi chumoba jala education lor pada akhoi gi state government na PR pam habegi wakum di hoji hoji ki dili cheti adubu Manipur praja mayam gi yai phanabani Manipur praja se loina pharani hena chaukat pa apaba shanti leiba amada pura kan hai bri central government local apa thawok thorang khuding makse akoi madu yana sem sadro le akoi gi di akoi gi government leiba gi mahutta Manipur praja mayam na chaukat pa shanti leina nungai na lebido madura congress government na hena emphasis piji thank you aduga lotion bada point ama katanga Hoi. asi BJP ke spokesperson na agreement du line ani yawi madu mayam loi khangna hai bado madu laibak mayam da padana khangalaga yam transparent loina ngasi Manipur na singnani base machim de uthok pirabadi BJP khatang khangdaba Manipur praja mayam loi ma khangan binaba adum tak ina request dorek pose ai yamung du sange torone tamu bi join tare loi humse maduri yamung na su thambiri aduga honorable kanor su thambiri madudi prime minister na Manipur gi territorial integrity si sumkai ka helloina soyam tang to biradi yang ngai thajabni habri na adu ai du thajan bang amdori brasi prime minister da hain badi yai soi to biu kai chak badi khu jab jar de adu party ki national president is as good as the prime minister himself akoi ibo Hemant na habi bodo yam phajai adu fiction yam phajai fake yaudi yaudi di akoi oiro do ba state craft yaudi ba Assam government na BJP ni Manipur da blockade torna akoi na Nagaland da blockade torni kai nongala Assam de PR la oidro si imagination ne fiction ne praja misguide torni mislead torni praja sing thajara lere basi okay tam blockade ki opom duma tamoi da akoi gossip ngang badi adu maming la Hemant na singang di praja thajaridro akoi oja Hemant na chumbam leibra angang sing khalla chakrani akoi gi election da ai ka ba ka tokse praja sing gi ne political level culture chakolen jeba aruga ngasagi honorable MLA akoi ibungo education haibro yam appreciate madu spirit to madu ai mark tar thamdini haibai chen biaroi pia lebaki kanan ne di PR thamju congress party ko ready le do adugi spirit ne ko pamjari ji okay aduga hojik PR thamgo so only 50 days de election la ani ano government khalani aduga install to dia pote mati am tang di ai ngoda kan ai hai da bi yaroi hai ngasagi
असम दा लेरिबा अखोगी बीजेपी बु ओरसु मियाम सिना मणिपुर की मियाम बु नुसिरदी तोम थोप यामना लई एजुको असगी करी मोइन पे मणिपुर दना पिया थमनिंगा असम दना अदु वफन द करी पिया थमदिनो लो की मायोक त लेबा कांगु दुगी मथकता लो एबा थबक खर लखत बदुगी वानी अहाजियो तोब याय हाइबो वानी आज याबसे यामना लई मोइ गवर्नमेंट दना तोबियो हाबनते मोइ जु अदाइदा लेबा सिविल सोसाइटी मयाम लई और नतर पार्टी की प्रोटेस्ट मसा म तोब याय वानी दा पूरा थिंगबो नते वदि फोटो अदि फोटो तौदी हाबि वानी जुक्ति अदुना सिगी पोसिदा मणिपुर गवर्नमेंट से मणिपुर सिदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना असुम यामना पिया थमनिंग से करिगिनो पिया थमनिंग से करिगिनो सिंदा चीफ मिनिस्टर ओखम इबोबी गवर्नमेंट से स्टेबलाइज तौनिंग से करिगिनो सिंदा बोर्ड मया सिदा और सोपति बोर्ड मिया खै नगाइरे बोर्ड खोमबिरो फजन खोमनरसी अदो कमाय वाइन तौगी यंगनरसी आजको अखोइगिदी अखोइ केंद्रगिदी अदुम अखोइ अखोइ पाम मिदम चसनी आजको पार्टी वन दि अखोइ अदुम लेजे अदुना तब पोता हौजिकती सुमना कंदा इकोनॉमिक ब्लॉकेज सिदी मयाम पुन्ना पार्टी पुन्ना मंगना पुन्ना लुसिंग कांदा पुजल कांदा कोना न लंबी म थिमिनसे हाबि वाने हाजे लंबी थिमिनसी लंबी थिंग साइ पेन बई प्रोटेस्ट नि नगन सागी सुमना कंदा की तौरै पोसिंग से इथिंग थिंग दबिदा सुमना कंदा हायम थोकन हाइदर सुमना कंदा फंदो तोबै मोमा लापसि नुंगाइती न हाबि वाने ओके थैंक यू तसेंगोमक्ति येंगबिरिबा व्यूअर्सिंग हाइबताई मदुदी एस कुचागी इंपैक्ट न्यूज की मनुंग हुना होस्ट तौजरिबा लोना लोना लेंगबिरेब गेस्ट थमक वाफम से कराई फाउब चुम्बा कराई फाउबन लानबा कराई फाउबन लौब याबा हाइबसे सुचोय सोयदना जज तौरंगनी हाइबसे अचेट थाजजबनी अदुगा अमना पंगांगांगबा आइना पंगांगांगबदु ngaktanati लौदोरिसे तसेंगोमक्ति अदुगा हुजिक मणिपुरदा इलेक्शन नक्सलकपगा इरोइनना पार्टी अमदगी पार्टी अमदा यावबा अम थादोंबा अमना अमबु हुनबगी वफमसिंग लोशनबगी ममी तादे अदुगा मसी चथरखिने हाइनसु खली मरमदी इलेक्शन नक्सलपगा इरोइनना अदुबु कनाना चुम्बा कनाना लानबा हाइबदुमदी येंगबिरिबसिंगना लेबिरिबा लेबाक मयामना मदु वायनबिउ अदुगा फिरेपिउ हाइबसने आइना थमजनिंगबसे लोरकपदा ngasi impact news gi studio da manung hut pase mapung phan bagi damuk ta lengbi re ge sing yuna pajarabada ojajoi kisan yamung hemanta aduga tamo bijoi amuk hanain lojarak pada kok non thagachari homopu ge somok ngasi gi damuk ta impact news gi manung huna matang se lochana bagi tanjai role adu lamdam se tholiba thodo wathok kya gi marek chamba report ki damak impact news ming ta dun lebi